Chuan branch committee pon lom hi tha kan du maya amaro chu tuna kan goro kan shetaka committee the ani lewa ba hian branch so bi te ne senior advisor te ne I thingpuin ho na neila ti in branch committee ob chuan arela choptil takin kan in sia tira tum kan theng heya alom khop mai I kha kan soidua in ver tina han nei zopila I usi balal muana hi kan BCP kan senior advisor ania chuan pumin chunga hi kan senior advisor ania president hi pumin thantuanga ania vice president hi kei kania chuan kumpuan sub committee chairman kani boka in Nangba Samuel ahi treasurer ni in sub committee kumpuana secretary ania kan secretary pu ba Jonathan van Romoya pas ni ya dengan siap sume ngalai set lalu cuat mana tu baru lagi saka ni lah pagi lagi saka ni baru pas secretary ya ni misalnya tu mak kasari lah ni ya cuan misalnya tu baru ni tu ni baru saka pagi lalu tu mak ni ya tintir vel te mane kan to tak sama baru lagi sampai lagi sila saya tu cuan oke baru saka kembali ya para paseksual tadi sejak kita ada boleh itulah terbaik pada lawmpuina berkumpul macam seksual ni isi pada buat di kurang semua ekstra lawmpuina yang mana ya dalam suara jadi bukan dalam pagi dalam lawmpuina untuk saya dalam kalau ya istilah jadi pada Suangpuilawn ini pun salah ya jadi pada kali ini pada sekolah ini usaha kita pakai kamu suka saya malu sekan untung kan sudah zauzokin program masih jadi apa negara zona kan program siap kenal pun banyak insafah ya kalau dua kan basic kan kalau kita lapor kan salah dan kan advisor dan komunan tu untuk saya bela na so ang yang cenga saya dah terang teh saya mahal kau maya so kan kan nama teh kan sort lah itu ngai tai lah saya kasih dan karya luar tidak tak saya tu oma seperti luar cuan ambil trip tak pas saya tahu luar ini itu tak saya ngai tahu tu kan luar tak dan pada di laut tu kan kabelian laut sang về tàu thuyền tiếp qua ini anh film bắn tàu itu sang mai tu yang berlayan Tuy tak le zat tak so don da ne de kha lam khalo ta pula sa in ka sia kum da na Suangpuilawn na kan lo tom na lo thil dong kan mai kan tong chowa government Suangpuilawn high school chang to distinction na pa ta kan an be ta then
Government High School Suangpuilawn changa pass rob le nom te po distinction mai mi lo top te na rom lang te nom ta a ma son ro bui ta kan sang ani alo mong le a den ko chen nom te ngai a po kan khua in soi moi le in ka ria the chuan tu na yan metric in an pass ta a Ikazel na isang malagna sewa jadi rojuan ikazel na incubi yan in baton yan dalam ini kan ini tak asli terturun itu kasih dalam poya matikan pasien pasien kore kusung sangat langsung kita punya jadi fadi dia mah itu juga bisa lah. Kaming chu vela ngai sakania kapa ming chu le no zavania chuan tunai hian Suangpuilawn branch kon chunga ko ma chuan tun 2020 HSLC result swap ta khan pasarina kania mizo subject ka to par kani boka chuan in ka school ka to na chu class KG1 cha class 8 ka PES Suangpuilawn ka kala class 9 Suangpuilawn Government High School ka kala boka chuan class 10 Himang Primary School ka chuan in tunah hian ka kal chho zel tumna chuan class 11 le 12 ah hian science lab ka tuma chuan UPSC lampang exam te ni pek ka tu Kaping chu vanal ro saka ni ya kapa ming chu dal fa oma ni ya kanu ming chu vanal hone ni Suangpuilawn ko kan oma van pa section na kan oma ni tun ta stand result so kan subject song so ale tar muin distinction na ka pasa ka school ka to chu KG1 atanga tas 80 PES Suangpuilawn kala tas 9 le 10 Himang Carmel school kala ni tas 11 a hen commerce lab so patuma chuan ka zirna te atuan so zel chuan charter accountant ni tumani chuan kumbulam akhan chuan ni khata yan dar kar li tanga da ka nga veli ka zir tlang puya kum tablam results exam don haya ka chuan ni leng in kan zir chuan zan lama hen dar som pakhat vel tlang kan zir chila chi Kaming chu Frederick Van Lawmpuina nia kapa ming chu la Mongol ania kanu ming chu Rizal Zam Valley ani tun tum matric result chu a khan distinction a kapa sa subject thuma miso SS le science le tak te ka ni chuan KG1 atanga class 8 ka PS Suangpuilawn na kala chuan class 9 le class 10 ka kan khua government high school kala ni class 11 atang in science lab so tuma civil service lapang Kaming chu vanal chu ania kapa ming chu zalem thang ania Suangpuilawn North branch sa ka noma kanu ming chu ram engoi ni HSLC sangni somni exam first division la kapasa mizawa school lu to na EPS KG1 atanga class 8 kazawa high school hi government high school Suangpuilawn na kakalani art subject lakchun jam to Kaming chu zaram chuan dia kapa hing chu ke la jawan dia kanu chu siam ni Suangpuilawn na chengin kana pa section chunga kanoma kuming HSLC result chu khan skena kapa sam jawa le tak ka chuan PS KG1 KG2 tang plus 8 thing akal chuan Suangpuilawn Government High School na na tang pen ko jela chuan pani tum chu India Army Hinchu Jennifer Banitini ani a kapa hinchu Lem Kholiana ani a kanu hinchu Ramchul Lavi ani tuna hian Suangpuilawn khonche section a omeka tun tum HSLC result chota khan capacity a KG1 to class 5 ka Manipura PMS school ka kala class 6 sa English medium ka kala about to middle school ani chuan 9 ka kan ka Suangpuilawn High School ka chun zoma class 10 hi Ramhul Venkar High School ka kala ni
tuna hian engau civil service ni katuma Kaming chu CH final right ni ya kapa ming chu sang chu no ga ni ya kanu ming chu ro sang pui ni ya Suangpuilawn khong chera section na kanama kum sang ni som ni result HSLC result choga khan first division na kapa sa mizawa letter ka hmuwa KG1 na changa class 18 yan PS Suangpuilawn na kakala chan class 9 na class 10 hi government high school Suangpuilawn na kakala kani tum chu police officer Kaming su SLR winia kanu chu alom zolenia kapatsu shamanyana anya Suangpuilawn sai jawa sesana ka oma san ka school kum in HSLC exam results sa khan second division kapasa letter mizaw subject letter ka hmu'a san ka school kalto na chu primary ka Suangpuilawn primary school chia kala middle school chu Suangpuilawn middle school 1 kala high school government high school Suangpuilawn na kakala ka nitun chu nurse kanung chu la thawan puinia kapa ming chu Joseph Saudin puiania kanung ming chu la sha puini khongche Suangpuilawn khongche section a kan chenga kumin HSLC result second division a pasani ka school kalto na chu Presbyterian English School Suangpuilawn na KG1 atanga class 8 ka zawa 9 le 10 ni government Suangpuilawn high school a ka zawa kani tum chu service officer Kaming chu Jeffrey Suangpuilawn pa ming chu dan sanga ya sa zawa section Suangpuilawn na level of magni chuan HSLC chani somnia khan second division a ka pass chuan ka school kalto na te chu KG1 to class 8 ka PS Suangpuilawn ka kala high school class 9 Suangpuilawn high school ka kala chuan Holy Child School aizola class 10 ka zaw civil service kaming chu routine HD routine translate niya kapaming chu darming yana niya kaming chu hallelujah ni tan sai jawa sesana ka oma kum sang ni som ni HSLC result khan kapas via primary school khan school chu ka kala chan middle school chu ka kal buka chan high school government Suangpuilawn high school nurse